Chika awara ya tae na Miss P Para FM. Babe bapfa muthu a tshifemele kafo kha maiki vha zwi ḓivha zwo ri mbekanyamushumo yashu yo thoma ndi na musi nga ḽavhuraru kha Parapara FM ya koporasi ya kha show ya Afrika Tshipembe ḽo kovhela mthetshelesi ndi khou vha ṱanganedza kha tshiṅwe tshipiḓa tsha mbekanyamushumo ya digeda nṋe nga dzine ndi pfi Miss P ndi tshi ri kha ri vha roṱhe u bva zwino swika tshitorwa hafu ubva kha ura swika tshitorwa awara ya vhuṱahe na musi mthetshelesi wa Parapara FM ri lavhelesa shango eḽinoni ḽa social media zwileludzi zwa vhudavhidzani nga nṱhani ha u dzhena kha social media yeneyi wa vha u tshi khou kolela vhaṅwe vhathu wa vha u khou sia zwithu zwa vhaṅwe vhathu na musi mthetshelesi wa Parapara FM ro vha ḓisela muyeno no uri nṋe ndi ita masheleni haningei ende zwithu zwanga zwo dzula zwavhuḓi nga maanḓa o swikelela he a tou ṅwala na bugu yo funḓedza vhaṅwe vhathu vha ḓo zwi konisa hani uri vha ḓiwane navho vha tshi khou kona u wana masheleni nga khou shumisa zwileludzi zwa vhudavhidzani zwoṱhe zwo yaho nga u fhambana i nga vha YouTube, i nga vha Twitter, i nga vha TikTok, i nga vha Facebook. Zwino nṋe ndi ri hayi mthetshelesi wa Parapara FM ngauri shango ḽashu ḽa Afrika Tshipembe ḽi khou ṱangana khaedu yo sa vha hone ya mishumo ndi ngani nṋe na vhoiwe nga maanḓesa sa vhaswa ri sa gudi na vhathu vhahulwane vho dzula hayani vhone vha khou ri na ri na mishumo kha ri thetshelese ri pfha uri muṅwevho o zwi konisa hani u bva tshikwarani hoyu mthetshelesi wa Parapara FM ndi Ndivhuwo Muhanelwa ane vhanzhi vha mu ḓivha sa no chill god kana no chill in Mzanzi ndo ita Ndivhuwo ndi hone Miss P and khou livha badi u ṱanganedziwa no vhidziwa u ḓafa zwi a takadza badi u vhuya murahu no gudisa vhaṅwe vhaswa vhane vha khou ḓa nga kha sia ḽa zwileludzi zwa vhudavhidzani ndi u shona mara ini musi hafhaḽa kha zwileludzi zwa vhudavhidzani ni sokou shona ni tshi khou amba navho Cardi B ni khou amba navho Nicki Minaj ri khou shuma ndi mushumoni ende tshelede i khou dzhena yone to ri tshi zwino ri nga si to yone mara arali u khou shuma yesumbe minete ndibva kha wari ya vhumalo ri live hafhaḽa kha YouTube, ri live kha Facebook na hafhaḽa kha radio ri hone kha 87.9 kana 7.8 kana vha shumisa www.parapara.fm.co.za kana vha ya kha SABC Plus tshi ḓo swika tshifhinga tshine mthetshelesi wa Parapara FM navho ndi ḓo vha vulela uri vha vhe tshipiḓa tsha mbekanyamushumo vha vhusie tshiṅwe na tshiṅwe tshine vha tama u vhudzisa na musi ri khou shumisa 086 vha vhe tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo Ndivhuwo ini ni ri ni ṱuṱuwedziwa nga itharu dzine dza vha educate, entertain and encourage. Yes. Ndi zwiṅwe zwithu zwine ndi sokou pfesa ungari arali u nyago u ḓiwana u khou aluwa kha hezwi zwishumiswa zwa social media u tou understand uri arali wa ya ngei u khou funza vhathu kana u khou vha takadza kana u khou vha ṱuṱuwedza u ḓo hula dzi followers dzau dzi ḓo hula ndi zwine nṋe nda zwi ita na zwino no chill ndi brand ine ndo focusa khazo hezo 3 E's nga lungisi nga tshikhuwa and 3 E's: entertain, educate and encourage others. Zwe muzora si mafhungo sokuya kha zwileludzi zwa vhudavhidzani wari nṋe ndi khou ita tshelede u sina plane zwavhuḓi ine wa vha wo ṅwala fhasi a zwi shumi ngo ralo. Yes, unga sokou ita then wa ḓiwana maybe u khou hula mara u hula hafhaḽa naho u sokou hula but a zwi khou amba uri tshikwama na tshone tshi khou hula so u tea u zwi vhea u zwi package nga nḓila yavhuḓi ine na iwe matshelo u tshi zwi sedza wa vhona uri okay hezwi zwithu zwi khou thusa vhathu a si mafhungo a iwe fhedzi uri u tou ḓiwana maybe u khou sokou hula mara hu si na muthu ane a khou thusalea. Ndi funesa nga maanḓesa uri musi ro dzula na muyeni muṅwe na muṅwe ane ra vha ri naye ri humele murahu hune muthu a bva hone nga nṱhani ya uri muthu wa ḓiri a tshi khou lavhelesa muthu a sokou tou vhona u nga ri hoyu o zwi kona ngauri hayi mana o vha khou tou tea u tou zwi kona kha musi zwithu zwa zwo dzula zwavhuḓi kha ri humele murahu ha kutama tshikwarani musi ni tshi khou aluwa no aluwa nga nḓila ḓe ndo aluwa ndi ṅwana ane a vha wa normally nda ndi na vhabebi vhanga mara kha sia ḽa tsha tshikolo ndo thoma u dzhena Khogonyani primary school but nda guma kha B a thi ḓivhi vha vhidza mini and then nda isiwa hamani wanga Tshivhasa ndi nda ulela hone nda ita murolo wa thoma wa vhuvhili u swika kha wa vhuṱanu and then nda humela murahu nga 2006 ndi khou ita grade 8 nda phasa grade 12 nga 2010 but u hula zwa zwi tou vha easy so muṱani na zwino so zwithu zwine zwa nṱuṱuwedza ndi uri hune nda bva hone a si fhethu hune ri nga tori ndi fhethu ho tou ḓivhalea zwithu zwa khwine a zwo ngo tou naka so ndi tshi sedza murahu na namusi
it's because ngori nditakula une ndabva hone from muta na vhathu ne community nenge so aswichava nefhedzi ndi kuitela na bugu ndi ṅwalela uri muṅwe ane a bve nenge a vhone uri una possibility una khonadzeo yori zwi itee a zwi improve gai so but uhula hovo na dzi khaedu nnzhi badi zwo iteaho but ndi khou livhuwa zwoṱhe zwo iteaho because ndi results ya zwe zwa itea otherwise nda ḓo vha ndi siho and ndo gudisiwa na zwithu zwinzhi nga vhakomana vhanga kha side yanga ngei amani wanga nda ndi tshi ruiwa no ruiwa ndi songo ṱanzwa plate dza dzi tshi vhuya badi so hezwiḽa zwithu zwo mphaṱa badi otherwise nda ḓo vha ndi siho ri ḓo dovha hafhu ra vha ri tshi lavhelesa uri musi ni tshi ri zwa zwi tshi khou konḓa nga nḓilaḓe ndi mafhungo uri na ni tshi khou kaidziwa ni sa ṱoḓi u kaidziwa kana ndi mafhungo uri ha vho tshi tou vha hu si na zwithu zwa songo dzula zwavhuḓi ri ḓo vha ri tshi lavhelesa na tshifhinga ya muḓi fumimbili wa minete ndi bva kha awara ya vhumalo 086 kana vha kha Facebook vha ḓo ḓa Phalaphala FM ri na misi yoṱhe ri live na fhaḽa kha YouTube ro thoma ra fhira nga hafha. Muthu muṅwe na muṅwe una pfanelo ya u dzhena tshikolo u shuma huṅwe na huṅwe hune a funa u tsireledzwa na u vha tshipiḓa tsha tshumelo iṅwe na iṅwe tshitshavhani. Vhathu vha tshilaho na vhuholefhali ndi vhathu u fana na muthu muṅwe na muṅwe nahone vha na pfanelo ya u fana na muthu muṅwe na muṅwe. Kha ri ṱuṱuwedzane na u gudisana u fara vhathu vha tshilaho na vhuholefhali zwavhuḓi. Phalaphala FM. Phalaphala FM ri na misi yoṱhe rodigeda na Miss P kha Phalaphala FM. ri roṱhe u swika histori wa vhara ya vhuṱahe kha bega ya mishumo ya rodigeda na musi rodigeda na no chill mzanzi kana no chill god ane vhanzhi mthetshelesi wa Phalaphala FM vha muḓivha fhaḽa kha zwileludzi zwa vhudavhidzani uri ndi muṅwe wa vhathu vhane vha vha uri a thi kholi uri hu na vhathu vhane vho ra vhane ḓivhi vha hone vhane vha shumisa zwileludzi zwa vhudavhidzani vhaṅwe vha hone rini hai 086 tshi ḓo swika tshifhinga uri vhone mthetshelesi wa Phalaphala FM ape tshipiḓa tsha ino nyambedzano kha musi ri tou bvisela khagala iḽa fhungo ḽe ra ri khou ḽi amba ḽori ni tshi ri zwo vha zwi tshi khou konḓa nga nḓilaḓe ndi nga ngomu muṱani zwino ndani na vhabebi khotsi na mme mara mme ndi ane vha khou shuma vha tshi vuwa vha tshi shuma khomulo ri ni ambele nṱhanyana ndi khou vhona miledzi ofiufi ani khou tou pfhala zwavhuḓi okay sorry so mi anga vha muthu ane a ḓi shumela mabulasini khotsi vha hone vha tshi tou fara dzi peace job and then ndi khou aluwa so ndi khou zwi vhona uri okay zwi khou konḓa nda vhuya nda isiwa hamani wanga angei Tsibasa nazwo ni ngei hovho vha hu vhone vhane vha khou shuma navho vha vhoṱhe so ende ra ri 5 ende ndi vhone vhane vha khou shuma vha vhoṱhe so zwa zwi khou konḓa ndi khou tou zwi vhona in terms of zwithu ri tshi aluwa ri a funa u vha na maṱeki uri na rine ri ambare ri faneliwe mara zwa sa konadzei sometimes na zwithu zwavhuḓi zwezwi zwine vhana vha zwi tama ra ri si tou vha nazwo zwa zwithu zwine ra tou zwi tamavho nnḓa mara nga ngomu muṱani ho vha na lufuno ndi lwone lune nda alusiwa ngalo and then zwiṅwevho ho vha tou thi zwine ndi khou tou zwi humbula ndi khou sedza murahu zwa zwi songo naka mara hetshiḽa tshifhinga nda sa vhoni tshithu ho vha hayani ho vha vhutshilo mara zwa zwi khou konḓa badi u tou amba vhongoho ni tshi khou amba uri lufuno lwo vha lu hone ni khou humbula zwa vhakomana musi vha tshi khou nigirwa musi vha khou ṱanzwa plate okay vho Daniel ndi khou vha ṱanganedza kha mbeka mishumo ya rodigeda vho Daniel ndi khou vha ṱanganedza kha mbeka mishumo ya rodigeda ndi khou fanela uri wa mispi khoyu Ndivhuwo avhanoni mthetshelesi wa Phalaphala FM vho Daniel ndi vhone mukomana wa Ndivhuwo khoyu Ndivhuwo kha vha ḓo ri ṱalutshedza uri musi a tshi khou aluwa vha ṅwanaḓe okay Ndivhuwo ndi tshitamba tshi tshi aluwa ro ḓelwa na tshenefho hayani ndi ṅwana wa vho uri o vha a sa nyagi u ḓisendedza kha vhaṅwe o vha tshi funa nga maanḓa u vha tsini na miwe nga maanḓesa ndi tshi tou humbula zwavhuḓi ndi zwiṅwe zwa zwithu zwo ita uri a ḓi wane a tshi khou isiwa hangeno ha Tshivhasa uri kha yo dzhena tshikolo hangei ndi khou ḓi tou humbula ro lingedza uri a ṱuwisiwe a yo dzhena maraḓo anga before hu tshi yo vha na
lwendo lwo ya Tshivhasa vha tshi khou ṱoḓa u mufhambanyisa na miyawe ngori muthu a tshi funa nga maanḓa dzula na miyawe a swika naye ho mphanga a ri iswa Marodonga a vhuya a tshi khou vhuya hayani a bva Marodonga nga milenzhe a thiwa nga munna thekhisi mudoba badani ngori o vha hone a khou ḓi tou aluwa ndi tshi tou humbula mara na vho 6 years a tshi ngo thoma tshikolo henengei bari vha tshi muvhudzisa vha ri iwe upfhi nnyi a ri ndi pfi Godfrey dzina ḽawe ḽine ra mu vhidza ngalo hayani ndi Godfrey a ri ndi pfi Godfrey vha ri Tshifani a ri ndi pfi Godfrey Flora ri dzina ḽa miyawe so ndi muthu a tshi funa nga maanḓa u dzula tsini na miyawe vha vhona uri zwa Marodonga zwi ḓo bala zwi nga u ḓo vhuya ho muthu ndi khwine ri mu isa Tshivhasa vha mu dzhia vha mu isa ngei Tshivhasa o dzhena grade 1 to 3 ngeno kwara and then kha grade 3 tshi khou ita grade 4 apo a dzhena a Tshivhasa dzhena Tshivhulani a ita grade 4 5 and 6 7 a vhuya da ita fano hayani zwezwi a tshi khou vhuya a tshi khou ḓi ita fano hayani ngauri vha a songo tsha tou ḓowela futhi u dzula tsini na miyawe ndi muthu a tshi dzula nga maanḓa a nḓuni a dzibuguni a tshi khou vhala bugu nṋe nda ndi tshi dzula ndi tshi sema ndi tshi ri u tou nga ri khou shavhana na mishumo ya fanoni ya u kavho maḓi na dziṅwe mishumo ngori vha si na vhasidzana fano hayani ṱamusa vho dzipuleti nga nḓila tou ralo fhedza ndi zwi pfesesa uri ho muthu hoyu a si mafhungo u bva u tou nga ene muṋe ndi muthu ane a vha uri ene muṋe na zwiṅwe zwithu zwine a khou zwi vhonela phanḓa uri ndi khou ṱoḓa uri ndi bvuledze zwiṅwe zwithu muḽoro wanga na tshikolo at least ni shandukise zwiṅwe zwithu hayani a konḓelela u ita dzedzo dzibugu dzawe vhusiku na musi ri tshi vuwa rine tshi rara vhathu vha dzithabelo tshi vuwa tshi ri ma 12 tshi khou tea uri thabelo u ḓo ṅwana ene u dzula a bide tshi khou vhala kani a vhona uri afha hayani vhathu ndi nga ri ndi khou vha problem a tshi ḓi ṱuwa tshi vhala zwikoloni a tshi ḓi ṱuwa nṋe ndi tshi ḓi ita ndi tshi semana naye ndi tshi ri u ḓo tou nga u sa tou fheleledziwa nga vhaloi man why u tshi nga u dzulesa nga maanḓa kha dzibugu mara ndi khou pfha uri zwa zwino zwe a vha tshi khou zwi ita na musi o vuledza muloro wawe ndi khou wanala ndo wana phindulo ya zwe a vha tshi khou zwi ita oyu Godfrey nṋe ndi mu vhidza uri Godfrey ndi Ndivhuwo Muhanelwa na kha ḽifhasi mara ene ndi mu vhidza uri Godfrey sa mukomana vha tshi khou vhona Namusi afha hune a vha hone vha nga ri mini kha musi vha tshi khou tou mupha maipfi a ṱuṱuwedzo ngauri tshiṅwe tshifhinga na musi wo no bvelela vhathu vha shango vha tshi nga u ṱuṱuwedza a zwi fani na musi u tshi khou wana ṱuṱuwedzo afha hayani ndi zwa kuma nṋe ndi nga wanala ndi tshi khou amba na oyo wa muthu Ndivhuwo Godfrey Muhanelwa ndi tshi khou ri vhathu ndi khou pfha a tshi khou ita zwithu zwavhuḓisa nga maanḓa ndi tovhani mbilu yanga ya swika hone ya vhavha nga mulandu uri u khou wanala a tshi khou takusa hetshi tshani tsha hayani tsha Muhanelwa mara mana baba vha si tsini so a zwi khou tou wanala zwi tshi zwi nga munetisa kha lwendo lwawe kha takuwe zwi sala zwi tshi khou ri itela history kha lushaka lwashu vhana vhashu na vhaḓulu vhashu vha ḓa vho zwi vhona uri tshiṅwe tshifhinga arali u tshi khou ḓidzhenisa kha u vhala bugu wa wanala u tshi nga vuledza miṅwe ya miḽoro na u vha na ṱhuṱhuwedzo na kha vhaṅwe vhathu ndi zwa ndeme musi u tshi nga nga ri u konḓela tshikolo so murathu wanga kha wanale a tshi khou pfha uri kha zwoṱhe zwine a khou ita zwine u khou ri vhea havhuḓi a dovha vha ṱuṱuwedzo kha shango ḽawe na bva khalo ḽa kutama tshikwarani zwi si na ndavha uri ndi nnyi na nga vha tshi khou zwi dzhia mara ngeno hayani rine ri khou zwi vhona uri zwa vhukuma ndi zwa uri u khou ita zwithu zwa khwinesa kha shango zwi a ṱuṱuwedza na vhaṅwe vhathu vhane vha nga ḓivhudza uri nṋe arali ndi tshi khou pfha tshitangani tsho tou raliho tshi sinaho tshithu thi vhoni ndi tshi nga kona u ita zwiṅwe zwithu ene o takuwa hu sina tshithu hayani na musi ri khou amba nga muthu ane a vho swikelela u ita dza dzibugu u khou wanala a tshi khou vhudza vhaṅwe vhathu maṅwe maipfi a ṱuṱuwedza uri ri songo wanala tshi nga ri khou fhelela kha dzi social media kana ri khou dzhena kha Facebook hu mafhungo to tambisa dzi data then ndo wana ni tshi khou tamba ni tshi khou ita zwiṅwe dzi business zwi tshi ambiwa nga ene wa murathu hayani u sina na business mara u khou zwi vhona uri tshiṅwe tsha tshifhinga arali muthu a fa tou wanala a tshi khou sedza kha zwiṅwe zwa zwithu zwine nga pfhi u khou pfha u lindela u tholiwa na mini u tou wana uri khou ḓi takusa nga iwe muṋe ndi zwithu zwa ndeme ndi khou pfha ndi tshi khou zwi livhuwesa nga maanḓa murathu wanga ndi tshi khou ri kha takuwe a ise phanḓa ri khou ngo ḓi pfha miṅwahani miḓaho ho itea zwiṅwe zwo no pfukisa hezwo zwine a vha khazwo ndi khou livhuwa nga maanḓa vho Daniel vha ḓo vha na madekwana avhuḓi nda ndo livhuwa misi mukomana vho amba ndi nga ri mini ya no u amba ngoho nṋe ndi muthu ane na zwino so ndi muthu wa dzibugu ho vha hu si na iṅwe choice ine nda vha nayo ndi khou aluwa cause nda ndi ene wo fhedzisela ndi phezi so vhakomana vhanga vha si khou tou wana ḓiimisa zwavhuḓi so nda tou vhona uri miyanga vha tshi ri sia nga 2011 ho vha tou sala nṋe ndi ndoṱhe ndo ḓiimisa uri okay a u tshe na iṅwe hope ndi nṋe zwi amba uri zwine nda ita ndi khou tou uri ndi make sure uri zwoṱhe zwo iteaho zwi nga tsha itea after nṋe so ndo ya na magudedzini mara a zwo ngo tshimbila zwavhuḓi nga
11 ndo ya ndo phasa murolo wa u fhedzisela wa fumi o grade 12 nga 2010 nda ya University of Nelson Mandela Metropolitan. Ndi tshi hangi nda ndo vhudziwa nga department ya health because nda ndi khou ita bachelor of pharmacy, but iwe tshimbila ngi ito ṱoḓa tshelede yo register fhedzi nda ḓo founela nga March nda ya kha miyanga vha ya kerekeni, nda ndi muthu wa kereke badi na zwino ndi muthu wa na zwino ndi muthu wazo. Ndi muzimu ndi ene ane a vha na nṋe kha zwithu zwoṱhe zwine zwi khou itea. Vhathu vha ḓo tou vhona u nga ri ṱhaṅwe ndo ṱaliwa mara ndi muzimu wamba vhongoma. So tshiṱori nda ya because so pfesa ungari tshiṱori vhathu vha tou tshi ḓivha zwo nkonḓela badi u ḓiwane ndi khou tou phasa nda ya magudedzini mahulwane ndo drop out kana ndo litsha luvhili kha university mbili ya Nelson Mandela. Lifarene hanefho lo litsha university ngori khou funa u lisala murahu 22 wa minute ndibva kha wara mara kha thomero no maḓi ri vhuya zwone zwino swika ndi khou tou 9 thomeni ndo nga muya ngori ndi khou zwivhona zuri ngo ṱoḓa muya zwo kha thomero prenga. Okay. FM yo saina muwano wa vhuḓifari u ya nga ṱhoḓea ya Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Fhasi ya muwano uyu ro ḓiimisela u vhashela mafhungo a vhukuma, maambiwa sa GCA na mbekanyamushumo dzi sa vhaisi vhana, dzi sa ṱuṱuwedzi vengo na dzikhakhathi kana zwiambo zwa vhudzekani zwo kalulaho. Arali vha tshi pfa u nga ri tevhedzi muwano uyu vha nga kwama vha Broadcasting Complaints Commission of South Africa nga u tou ṅwalela kha Broadcasting Complaints Commission of South Africa, PO Box 412365 Craigall 2024 kana nga email kha bccsa@napsa.co.za. U wana zwinzhi kha vha dalele website ya www.bccsa.co.za. Phalaphala FM rinanu misi yote. Rodigeda kha Phalaphala FM. Ri a vula ṱhingo zwone zwino skale vha ḓo shumisa 0117140256 kana 0117140255 kana 0117140258. Ndedzo nomboro dzine ra khou dzi shumisa namusi hu no ri mbuso dzavho ri khou dzi ṱanganedza hafhaḽa kha Facebook kana vha shumisa Twitter vha ya vha ri @masp_dj kana @phalaphala vha vhe tshipiḓa tsha no nyambedzano. Namusi ro dzula na Ndivhuwo Muhanelwa ane vhanzhi vha muḓivha sa No Chill God kana No Chill in Mzansi. Hapa mtshithiso wa Phalaphala FM ri khou lingedza uri na riṋe ri kone u wana nḓila yo ri a ri vhudza uri u konisa hani u raite masheleni kha zwileludzi zwa vhudavhidzani. Fhedzi ri fanela u thoma na muthu ubva u aluwani hawe ri kone u pfesesa uri zwa ḓaḓisa hani uri a swike hafha hune a vha hone. Na ri khou ri ṱalutshedza mafhungo a pfunzo ngori mafhungo a pfunzo ndi a ndeme nga maanḓesa tshifhinga tshe na swika he na litsha tshikolo. So ndo ḓi sumbedzisa uri ndo ya University of Nelson Mandela ndi khou guda Bachelor of Pharmacy and Department ya Health ya Limpopo uri ndi ṱuwe ndi ṱoḓe tshelede yo register nda vhudza miyanga vha ya kerekeni kha Mfunzi TWCC vha humbela heiḽa 4.7 ye vha khou ṱoḓea vha mpha nda ṱuwa nda PE yange nda register nṋe nane a thi ḓivhi uri zwi tshimbilisa hani so ndi swika ngei ndi tshi register tshelede yoṱhe ya dzhiwa ndi ra khou ri ṱhaṅwe ndi tshone school fees tshoṱhe tshenetshiḽa tsho fhelela cause yeyi tshelede yo ndi khou tou i vhona ndo lu thoma ndi khou vhona tshelede nnzhi so nda ri hayi ndi khou ya tshikoloni swika ngei vha dzhia yoṱhe vha mpha tshiḽipi and then vha mbusa uri u khou dzula gai nda ri a thi ḓivhi vha ri a hu na accommodation and ndi na dzi beke a thi ḓivhi uri ndi ye gai and then lucky ha vha hu na muṅwe muthu ane nda mu ḓivha kha Mixity adanjia dzula nne for 2 days but after that nda ṱoḓisiwa vhudzulo ndi khou ṱoḓa vhudzulo hafho ndi khou ḓivha a thina tshelede naho nda vhu wana ndo badela nga mini mara nda sokou ya ngori havhaḽa vha vha khou mbvisa hone nda ndi khou dzula hone for aḽa maḓuvha mavhili then ha ḓa vhaṅwe musadzi ane ndi nga si muhangwe na zwino mufumakadzi sorry a thi nga si vha hangwe na zwino vha ḓa vha ri nṋe ndo sumbedziwa iwe u khou ḓa kha nṋe mulovha ndo eḓela vha ri ndi u dzhie ndi dzule nayo nga mudzimu nda vhona u nga ri ṱhaṅwe vha khou zwifha nṋe ndo dzula ngeno ḽa musadzi for miṅwedzi ya 6 ya rathi ndi si khou badela tshithu then nda tou litsha ngori ho vha kule na campus cause nda ndi khou tshimbila fhethu hune haya taxi nna wa dropiwa na mele iṅwe vha vha khou mpfara zwavhuḓi mara naye a vha khou balelwa avho a vho
to vhudziwa upfhi amphe vhudzulo zwiṅwe zwo badela ngei tshikoloni a vha nga si zwikone so nda kolodesa badi university because no uri ndi vhale nda tshi tou vhala library sometimes ndi tshi isa bugu late wana ndi khou koloda nda sokou pfhesesa uri ai nṋe ndi khou ḓo litsha nda ya kha dean of department ya B pharmacy nda muvhudza uri nṋe zwi khou ntshimbilela so zwithu a zwi khou tshimbila ene ndi khou feila hai ya swika June ara okay ahuna stress u ḓo vhuya zwi sharp mara ni khou gudumela mini nga hetsho tshifhinga ndi bachelor of pharmacy then nda deregister nda dilitshela nda ya yani nga June so vhabebi vha khou vhona nga ri ndi June zwikolo zwo vala ṅwana u vhuya yani athi vha vhuzi u vhuya swika August vha vhudzisa uri iwe tshe wa vhuya hafha ndi hone nda vhudza miyanga uri nṋe ndo to dilitshela zwithu zwa zwi khou tshimbila vha nṱanganedza miyanga vho muthu ane a vha tsini na nṋe ane nda mu vhudza zwithu zwoṱhe vha nṱanganedza and then nda apply futhi dzibazari na university khonola ṅwaha nda ṱanganedziwa next year uri ndi yo dzhena magudedzini mahulwane a University of Pretoria na bazari nda ndo wana na bazari kho ṅwaha ndi 2012 UP first year nda ḓidzhenela nda ḓigudela nda kona nda phasa nda ya kha second year nda feila thero nthihi bazari ya nṋe ri nga si tsha zwikona vha nditsha nda humela murahu a thi tshena vhudzulo zwino ngudo kha matshudeni ne thi zwino vha khou ṅwala matric uri vha zwi ḓivhe uri bazari na i wana na ita zwo feila i khou ḓo ri a thi tsha ṱoḓa a ri ze phanḓa nṋe ndo feila module muthihi o thero nthihi mara heiḽa bazari ya tshi tou vha strict ndi bazari dzine a ngo khou tea u feila so nda feila vha dzhia zwithu zwoṱhe nda humela murahu zwino nda ḓidzulela nda tshi dzula toilet dza University of Pretoria ndi tshiṱori tshine vhathu a vha tshi ḓivhi na hayani a vha tshi ḓivhi amusho ndi lo thoma vha khou zwi pfha maybe for 6 months until ndi tshi swika nahone nda ḓivhudza uri vha mpandela tshikoloni okay a thome ri ye kha mafhungo o dzula toilet zwa zwi khou tshimbilisana hanefho so bazari i tshi ṱuwa nda ndi si tshena accommodation mara vhaṅwe vhathu vha tshi ḓa toilet vha vha sani vhoniho vho tshi tea nda dzhikhela nda ḓidzulela nga ngomu u swikela litshitsha zwiḽiwa nda na mungani muṅwe a vha tshi ana khadi ya NSFAS a vha tshi nrengela vhurotho na coke then nda zwi ḽa vhege yoṱhe so zwa itea so mara kha tshiḽa tshifhinga zwi khou itea so nda si tshena muya wo guda because nṋe nda ḓivha ndi muthu ane a kona mara ndi khou feila like zwa si tsha tou tshimbila zwavhuḓi so nda sokou apply mishumo library ndi khou sokou apply mishumo ndi khou sokou apply and then nda wana muṅwe mushumo une u ḓa nga bazari so vha u dzhia then vha u traina ndi mushumo wane ndi khou shuma na namusi so hetshiḽa tshifhinga nga 2013 zwa zwi khou konḓa nda litsha nda sa vha vhudzi na university ndo tou ṱuwa because ndo neta so mafhungo a pfunzo one a fhedzisela u guma gai mara na fhedzisela no fhedza hangei thongo fhedza okay na ya gai zwino so nda ya hangei kha khamphani nda shuma khayo zwino ndi yone iye ya ngudisa mushumo wayo and then nda kona u shuma ndi yone zwino ndi khou ita magudedzi mahulwane zwino and then ndo thoma nga 2016 ndo ita diploma safety management zwino ndi khou ita diploma in marketing management so nga zwifhinga hezwiḽa zwo vhugudisi hanga vhukuma zwo nkonḓela nga maanḓa zwino kha ri lavhelese nga ṅwaha wa 2014 musi ni tshi thoma zwileludzi zwa vhudavhidzani zwi sumbedza hu songo vha na fhethu he na ni na luṱingo musi ni tshi khou aluwa hune ra nga ri u fana na vhana vha zwino ndi uri u vha a khou shumisa founu u na tablet u na computer yawe u khou kona u ḓivha zwithu zwa vhuleludzi ha vhudavhidzani nga kha zwine a vha nazwo hayani zwo ḓisa hani uri iniwe ni tshi vho kona u tori zwino nṋe ndi khou vha na account ende yanga account heinoni ya Facebook kana ya zwezwi zwa vhudavhidzani hoṱhe a thi khou ṱoḓa u i shumisa uri ndi see vhaṅwe vhathu kana ndi kolele vhaṅwe vhathu nṋe ndi khou ṱoḓa u i shumisela uri ndi kone u ḓiwana na nṋe ndi tshi khou ita masheleni nga khayo musi ni tshi thoma no vha ni nayo nḓivho kana ndi ḓo thoma sa muṅwe na muṅwe u tamba vhongoho ndi nga si zwifhe nṋe ndo tou ḓi thomela sa muṅwe na muṅwe a vha o wana opportunity kana tshikhala tsho vha na founu ine vha i vhidza nṋe nda tshi tou vha ndi na heiḽa ndi curious uri why vha tshi vhidza smartphone ndi yone zwithu zwa thoma hone henefho zwino khakhathi yo thoma henefho ngori
usoko pfi smartphone ndari okay ndi khou shuma zwino ndi khou hola wa nkholela nda u renga phone and then nda thoma u sokou kolongonya nda sokou thoma ndo thoma nga Facebook ndi tshi kopa zwithu zwa kha Google zo motivate vhathu ndi tshi zwi posta haningei kha Facebook nda sokou thoma u hula zwavhuḓi vhuḓi nthu ndi mpho zwithu zwoṱhe ndi nga zama u explaina uri ho itea mini mara u to sedza zwino tshiṅwe na tshiṅwe tshine nda tshi ita online tshi sokou bvelela so ndi mpho ine ndi muzimu ndi ene o mphaho zwithu mara zwo thoma nga u downloada zwithu zwine navha ni khou zwi wana zwa dzi quotes kha Google musi ni tshi posta kha Facebook vhathu vha sumbedza unga vha khou commenta vha vhanzhi vha khou like vha khou share nda hula nda swika ni na vha na page khulu ye ya swikisa na 100,000 followers and ndi 2013 hetsho tshifhinga nane ndi khou mangala uri u khou itea mini zwiṅwe zwoṱhe na vho Naturally Muzanzi vho No Chill God ndi zwithu zwo to ḓaho mara ndo zwi vhona uri ha fhethu na plan muthu anga ita so na so nda guda dzi short courses zezi za social media uri ndi to understand uri zwi shumisa hani nda ḓi pfa pfunzo then nda sokou thoma u sokou post haningei and then zwa sokou hula mara nazwo zwi ḓa na dzi khaedu nnzhi a zwi easy u to ḓi wane wo ima online and then u khou shuma na dzi brand u khou ita hezwi hu na vhathu vhane vha ḓo nyaga u discourage kana vha vhudza zwiṅwe zwithu zwine zwi ḓo vhaisa mbudziso Kate vhunzhi ha vhathu ri tshi vha vhudzisa vha sokou hina vha sokou mona vhe iwe ni ita tshelede na nga zwileludzi zwa vhudavhidzani tshelede yone ya itiwa u to amba vhongoho ri nga si to zwifha vhuthi like ndo zwi amba uri arali u muthu ane wa ḓivha uri khou ita mini and nne u to amba vhongoho a thi ḓivhi vhaṅwe nne ndi muthu ane a thi nyango u humela murahu hune nda bva hone nga nḓila ya nyimele so zwine nda ita a thi sokou ita ndi zwithu zwine nda zwi plana nda vha na bono nda kona u zwi vhona uri kana mbonela phanḓa uri okay nda ite hetshi tshithu zwino matshelo hetshi tshithu ndi tshone tshine tshi ḓo dovha tsha vhuya kha nṋe ndi mbeu unga ndi khou ṱavha mbeu so tshelede yone ya itiwa zwi to bva khou uri how much you make zwi bva khou uri u khou itisa hani zwithu zwau tshelede nnzhi dzine no ita ndi vhugai maybe ariri okay na musi ni sa khou tou yamba yoṱhe nga u tou anganyela ndi like zwi bva na kha brand ine nda shuma nazo so nne ndi muthu ane dzi brand dzi to ḓa kha nne dza ri khombolo uri itele hezwi ri na budget ya vhugai so na 100,000 ya ite uri muthu wa swa na 100,000 nga vhege nga ḓuvha kana nga ṅwedzi thi zwino arali muthu khamphani ya ḓa kha nne ya ri itele hezwi nne nda vha charger heneiḽa vha ḓo mbadela henefho ndi tshi to fhedza u ita hezwiḽa zwithu ni tshi ri zwileludzi zwa vhudavhidzani zwo ita tshelede ndi yone ine Facebook ino koni badela ndi yone ine TikTok ino koni badela ndi yone ine YouTube ino koni badela kana ndi vhathu vhane vha tshi khou tou nifha mishumo uri inu niye ni anḓadze kha hezwo zwileludzi zwa vhudavhidzani okay ndi mbusi yavhuḓi nga maanḓa vhathu vhanzhi vha vhona ungari hezwi u na dzinomboro nnzhi dza vhathu vhane vha u tevhela u na tshelede so ndi ḓo zwi amba zwavhuḓi u vha na vhathu vhanzhi vhane vha u tevhela zwi amba uri u na tshelede u ita tshelede ndi tshikili nazwo ndi zwithu zwine na tea u zwi guda so Facebook zwino ndi yone ya badela arali u khou ita dzi video so u vha u khou wana tshelede u bva nga ngomu ha Facebook yone ine Instagram a i Twitter a i badeli muthu zwino hafha South Africa vhaṅwe vha badeliwa nnḓa kha maṅwe mashango ḓavha mara hafha South Africa a itiwi nga Instagram Twitter zwino ya ita tshelede YouTube ndi yone ine ya ḓivheliwa uri ndi yone ine itesa tshelede ya ita TikTok zwa TikTok to amba vhongo nṋe thi ita tshelede so ndi nga si ambe hafha nda zwifha nda ri ya ita tshelede nṋe ndi khou amba fhethu hune ndo ḓiwana na tshelede u khou bva khazo YouTube Facebook Instagram ndi hone dzi brand dzine dza ḓa dza ri khombolo uri postele nthu kana uri itele video u khou amba na nyi then nda posta ndi khou i shumisa so ndi dzi tools dzine dza shumisiwa as an advertisement kha
mara uri idzo brand dzi swikelele hune dza ḓa kha nṋe dzi ḓe dzi ri dzi khou ṱoḓa uri nṋe dzi shume na nṋe dzi funa u vha dzo vhona mini kha nṋe ndi khou funa u kopela zwine nṋe khou ita zwone ngei kha no chill god na kha no chill Mzansi uri na nṋe vha kone u badela ndi khou funa u vha ndi khou ita mini ngauri ri khou ḓi posta ḓuvha na ḓuvha mara a vha khou ḓa kha riṋe vha tshi ḓa vha tshi ri kha ri shume roṱhe hezwi zwithu like ndo amba a soko vha na uri una vhatevheli vhanzhi na iwe muno to u ḓivhee kha heiḽa position yori vhathu arali ni khou ṱoḓa u itela hezwi i ḓani so nṋe ndi muthu ane ndi tshi posta ndi vha ndo targeta dzi client ndi vha ndi songo targeta vhathu vhane vha khou ṱalela yes vhathu vha ḓo sea vha ita mini but nṋe ndi shumisa content yanga sa marketing tool ndi tools ine brand dzi tshi vhona dzi to vhona uri hafha fhethu arali hu muthu rari ambi nga hei business ya vhorine zwi ḓo ya nṱha ngori vhathu vhanzhi vha khou zwi funa so brand dzi sedza nomboro uri ndi vhathu vhangana vhane vha u tevhela vha sedza uri relationship uri hu na vhukonani na between iwe sa muthu ane a vha khou posta na vhathu vhane vha khou comment wa reply na because vhaṅwe vha soko commenta and wana o posta tshinepe so vhathu vha amba uri o naka mara a sa ri ndo livhuwa u vha humble kana u ḓizudzanya fhasi wa vha muthu ane o luga kha vhathu vha online nazwo zwi a badela because brand zwi a sedza uri hu muthu a kona u amba na vhathu zwavhuḓi hu na relationship a fhethu and then vha sedza no zwo uri u khou posta mini a u sokou postiwa zwiṅwe na zwiṅwe dzi brand dzi khulwaneso dzo no tonga SABC dzi to sedza uri o muthu u khou amba nga mini u vha a khou ita mini uri dzi reputation ndi yone ine ya vha important zwino uri nomboro dzanga dzi gonye ndi fanela u ita 3 E's 3 E's so entertain educate encourage and the idea ari zwiambe nga Tshivenḓa u funza u mvumvusa na u ṱuṱuwedza vhaṅwe vhathu ndi formula ine muṅwe na muṅwe arali nyago u thoma zwino arali a chuza tshithihi kana ita zwivhili nṋe zwa zwino ndi khou ita zwoṱhe ndi a vha seisa vhathu a vha nyago u sea na musi ndo ṅwala bugu ndi u ṱuṱuwedza and then education ndi na podcast ine ya pfi no chill podcast ine nda amba na dzi content creator ri khou vhudzisana uri ri gudise so ndi zwithu zwine ndi khou zwi ita ende ndi khou zwi ita ndi ndoṱhe zwi konḓa badi u vha na production ya like this zwi khou mbuyela mara ndi khou lwa uri ndi meet dzi 3 E's that is why ndi khou hula and ndi nga si ime ndi khou ḓo khou hulesa ri ri vulele vhathetshelesi ri vha vhe tshipiḓa tsha no mbekamishumo na vho vha kona u vhudzisa zwine vha tama u vhudzisa zwone ti 086 02503 kana vha ye kha Facebook vha ṱoḓe Phalaphala FM ri na nomisi yoṱhe kana vha ye kha X vha vha ṱoḓe @msp_dj kana @phalaphala kana mthetshelesi wa Phalaphala FM hafhaḽa kha YouTube ri yone Phalaphala FM ri na nomisi yoṱhe Phalaphala lokobela ai apo sumbedzisana muthu 086 ndi kubona mbudziso hapo no khobva kha ondwela mukhwa ari ndubva luvumbi ari ai Miss Piwe mbudziso yanga ndi ya uri kha muyeni wa Namusi ndi ya uri zwo mulelutshela vhungafha hani u swika hune a vha hone zwa zwino ri tshi khou lavhelesa u bva he a thoma okay zwo leluwa cause zwo leluwa huna side mbili dzine ndi nga dzi amba kha mafhungo ori a thongo tea u vha ndi khou stressa nga mafhungo o vha na data nda ndi khou shuma mara u bva murahu hangi nda ndi muthu ane ndi khou lwela mara ndi swika kha social media zwa zwi easy nda ndi na phone and ndi tshi kona u afforda na data mara naho ndi swika hanefhaḽa kha social media kana kha zwileludzi zwa vhudavhidzani ho vha na dzi challenges dzine vhathu vha sokou dzhenelela u khou ita zwithu zwau vha amba zwithu zwine na iwe muno tshi sedza u nga nyaga u nyama but nṋe ndi muthu ane nda vha na bono a thi ti tshithu ndi khou sedza uri vhathu vha khou ri mini ndi a ḓivha uri ndi khou ya gai so zwi ḓi nga ndi khou ḓi reilela goloi ndi khou ri ndi khou ya Cape Town muthu a nyago nkhimisa so nyago amba zwiṅwe zwithu ndo mbudza uri nṋe ndi khou ya Cape Town iwe ndi khou pfha zwine khou amba zwone ndi a u respecta mara ndi khou ya ngei so zwi nyaga muthu a tshi ḓivhudza zwithu zwa social media zwi a konḓa because hezwi ni khou hula
hu ḓo vha na havhaḽa vhane vha ḓo sokou ḓa vha ḓo so nyaga u amba zwiṅwe zwithu kana vha nyaga u tshinyana zino. So u tea uri u vhe na vhuṱali u rabele no rabela cause a thi kholi uri nda tshi ḓo vha ndi hafha na namusi arali hu si thabelo. Nṋe ndi muthu wane ndi a rabela and ndi sokou pfhesesa u nga ri zwoṱhe zwine zwi khou itea hafha ndi mudzimu u khou tou vha na nṋe because ndi na iḽa relationship naye. Kha musi tshiṅwe tshine ra khou fanela u tshi ḓivha mutshilisi wa Phalaphala FM no mbekanyamushumo ya sathu swika magumoni ndi uri na ndi tshi ri ndi khou ita content ndi funa u sedza mini, ndi funa u sokou ita zwine vhaṅwe vha khou ita zwine vha khou vha dzhenisela tshelede kana ri a fanela u nanga uri arali ndi tshi funesa u bika kha ndi ṱuwe ndi yo bika ndi poste kha Facebook. Fumbili wa minete ndo livha kha uri ya kha ri sumeri panga pa musi ri tshi vhuya ri dzhia ṱhingo dzavho kha 086 0002503. Una mukovhe muhulwanesa wa 3 million rand une ni nga ḓivhuinela wone kha Hollywood Bet spina zonke race. Spina ni nga R2 kana u fhira vhukati ha vubva kha hora ya malo na vubva kha hora ya 10 madekwana maṅwe na maṅwe nga ḽavhuraru, ḽavhuṱanu na mugivhela. Hollywood Sportsbook ndi vhaḓisi vha tshumelo zwa mutambo wa u betsha vha re mulayoni. Hollywood Bets i tikedza u tamba nga vhuḓifhinduleli. Vha re na miṅwaha ya fhasi ya 18 a vho ngo tendelwa u tamba. Vhaweni vha ḓivha uri vha litsha lini u tamba. Nomboro ya thuso ya mahala ya National Gambling ndi 0800 006 008. Mera wa masipala wa Makhado Councilor Nṱavhanyeni Samuel Munyai vha khou tambela mashudu vhagudiswa vhoṱhe vha grade 12 na vhaṅwe vhane vha ḓo vha tshi khou ṅwala mulingo ya mafhelo a ṅwaha. Mera Vho Munyai vha khou itela khuwelo vhagudiswa uri vha ḓulugisele milingo yavho zwavhuḓi nahone vha songo tenda u ḓivhea fhasi ha mutsiko uri vha kone u phasa. Vho Mera vha khou dovha hafhu humbela vhabebi uri vha ise phanḓa na u tikedza vhana vhavho kha zwa pfunzo uri shango ḽi kone u vha na vharangaphanḓa vhavhuḓi vha matshelo. Makhado Municipality u isa tshumelo kha vhathu ndi wone ṅwana washu. Vana bindu line vha ṱoḓa u ita khunguwedzo yaḽo kha Phalaphala FM. Phalaphala FM i nga vha thusa uri bindu ḽavho ḽi ḓivhee. Kha vha ite khunguwedzo na riṋe. Kha vha kwame vhahangwele mulelu zwino kha 073 591 7790 ndi 073 591 7790 kana vha tou rumela email kha muleluv@sabc.co.za. Ri a vha anela zwi ḓo tshimbila kha bindu ḽavho. Phalaphala FM rinanu misi yote. Rodigeda ḽavhuraru awara ya malo u swika awara ya 9 na Miss P kha Phalaphala FM. Fumisumbe wa minete ndi livha kha hora ya vhuṱahe na ngona musika mbekanyamushumo ya rodigeda na Ndivhuwo Muhanelwa ne vhanzhi vha muḓivha sa No Chill God kana No Chill ni Mzanzi. Ndi muṅwe wa muthu ane vha uri u khou shuma zwavhuḓi nga maanḓesa pada kha zwileludzi zwa vhudavhidzani zwine namusi nṋe ndi khou ri kha vhoiwe noṱhe nne na vha na zwileludzi zwa vhudavhidzani nga nṱhani ya uya na vha ni khou kolela muṅwe muthu nga data dza vhoiwe a si khwine na guda namusi na ḓivha uri ni nga kona u ita mini zwine zwa nga ni vhuisela masheleni manzhi. Ndo vha ndi tshi kha ḓivha ndo vhusa mbudziso kha musi ni ḓifhindula nga tou pfufhifhadza yori ndi khou funa u ita zwine muṅwe muthu a khou ita zwone kana ndi khou funa u thoma nda sedza uri nṋe ndi funa mini na ndiye ndi zwi ite nda zwi itesa nga maanḓa ndi uri nda ḓo kona u vha na vhatevheli vhanzhi nda kona u kungana zwiṅwe zwithu zwino yelana na zwine nṋe nda funa zwone. Ndi zwezwo nṋe wamba ngoho zwine ndi khou ita zwino ndi mpho and gift mara ndo to realize so muṅwe na muṅwe ana nyago u ḓiwana a khou shumisa zwileludzi zwa vhudavhidzani u tea u ḓisedza uri okay nṋe ndi muthu o kona u bika zwi amba uri ndi khou ḓo vula TikTok nda bika nda sumbedza vhathu uri u bikiwa so. Nṋe ndi a kona u imba zwi amba uri ndi ḓo vula TikTok nda yo imba. Ndi zwone zwine zwa badelesa zwezwo. Mpho yau ine ha vha nga ngomu hau u tou vha na tshifhinga tshine u tou ḓigwa iwe muṋe u kona u ndi gold. U ḓigwa ndi u ḓi nyaga u ḓipfhesesa uri nṋe ndi kona mini wa u vhudzisa ndo zwi ṅwala na kha bugu afho wa vhudzisa na vhabebi vhau wa vhudzisa na dzikhonani dzau uri ndi mini tshine nṋe nda kona u tshi ita mara and vha ḓo u vhudza vhanzhi vhone vha ḓo u vhudzisa tshithu tsho no fana and muthu a tou vhuya u vhudza tshithu tsho no fana zwi amba uri ndi zwa vhukuma. So ndi hone une wa kona u ḓa zwino wa kona uri okay ndi ḓo zwi dzhenisa hani ngei kha dzi social media platform ndi zwi itisa hani and then nazwo zwi ṱoḓa confidence zwi ṱoḓa no a u nyagi no uri u hofhe no hofha so ndi zwe nṋe nda ṱangana nazwo ndi khou ḓi aluwa so that's why ndo ṅwala na bugu uri havhaḽa vhaṅwe
vha ḓivhe uri ndo pfukisa hani uri ndi vhe na kuḓifhulufheli na power yori ndi continue wasabe na zwiṅwe zwithu mara this gift mthitshisi wa Phalaphala FM ufuna zwithu zwino vhidzwa pfi algorithm hafha kha zwileludzi zwa vhudavhidzani algorithm ndi kuvhekanyele kune kwavha ku tshi khou vhekanyeliswa zwone nga havhala vhone vhane vha zwileludzi zwa vhudavhidzani zwenezwo u tou ita sa tsumbo arali TikTok ina algorithm ya hone u sumbedza uri nga hetshi tshifhinga u khou bviswa zwithu zwigede na zwigede zwine ri kha ḓiyo zwi lavhelesa ngori a vhathu zwi vhona vhone vha kha zwileludzi zwa vhudavhidzani kha ri siko zwi arali vha ya vha setsha uri zwithu zwine zwa nga nakisa lukanda hu sathu fhela na minute hu ḓo vha ku soko bva dzi video dza vhathu vhane vha khou ita zwithu zwa lukanda zwino ri ḓo ḓivha nga khaye Ndivhuwo uri u nga zwi konisana uri na iwe u kone u dzhena fhaḽa kha iḽa algorithm nahone u kone u pfesesa uri na ri posta nga tshifhingaḓe zwi tshimbilisane mara na vhone mutshilisi wa Phalaphala FM vha ḓo fanela u vhusa mbuso yavho hezwo ri ḓo zwi lavhelesa ino mbekanyamushumo sathu swika magumoni Lokovhela Phalaphala 086002503 ndiye nomboro mthitshisi wa Phalaphala FM dzine banga dzishumisa kana 0117400255 kana mthitshisi wa Phalaphala FM vhashumisa 086002503 babe tshipiḓa tsha mbekanyamushumo ngondo zwa ndeme uri zwi lavhelese zwithu kha musi ngo tou fhifhadza ngauri ri ḓo vha ri ndela mthitshisi vha tshipiḓa tsha mbekanyamushumo kha ri ḓo lavhelesa mafhungo a algorithm uri one a tshimbila nga nḓila ḓe heyo ndi iṅwe ya topic dzine dza konḓa because vha zwi change zwithu nga nḓila ine vhone vha khou ṱoḓisa zwone mara algorithm ine nda i ḓivhesa ndi ya Instagram zwino i khou ṱoḓa uri u poste short videos u nyaga uri dzi vhoniwe dzi khou tou vha short arapfi ndi pfufhi i funa u vha na second nga 30 to 60 seconds ndi one ine hafho u khou tou focusa wa tea wa fhirisa zwi a netisa na vhathu ho ḓalesa dzi content hafha nnḓa so vhathu vha nyaga u vhona vha fhedze vha ye kha tshiṅwe so u tea u tou keep na TikTok nayo iso and algorithm i supporta content yone ine arali content arali ina value zwi humela murahu kha itharu arali i khou seisa vha ḓo i vhona kana ndi short kana ndi pfufhi so zwi dovha zwa humela murahu henefhaḽa and then arali wa vhona video yanga nthihi wa i takalela algorithm i ḓo record uri matshelo u tshi vhuya futhi u ḓo dovha wa wana yanga futhi so u tou make sure uri tshiṅwe na tshiṅwe tshine wa tshi ita tshi tea u vha tshi khou takadza vhathu kana tshi khou vha gudisa something kana tshi khou vha ṱuṱuwedza zwembora si mafhungo soko posta soko vha kha ri soko posta 086002503 Lokovhela Phalaphala uri ndikhomba nanyi ukhomba na uchimonemono khoyu Ndivhuwo chimonemono Ndivhuwo Lokovhela utithani ndi hone chimonemono mudulu wanga ndikonya kuuka mudulu adombuza mudulu ma uri usithomisani uri Facebook idzhenisa tshelede idzhenani tshelede huvha hu khou itea mini uri na ḓa wane tshelede uri hu vhe na income ngori ndi khou zwi pfesesa uri nṋe Facebook u sokou ḓo vhona khou sokou kolonganya ra vhona mara ari kone u ḓivha uri hu ḓo dzhena tshelede i a dzhena tshelede i dzhenisani hani tshelede ndi mbuso yavhuḓi badi vha ḓo thetshelesa radioni vho chimonemono khoyu muṅwe fara nayo mbuso Lokovhela Phalaphala ndikhomba nanyi ndi mphara muliko dimbanyika mistiri mpho Ndivhuwo nda ndi khou nyaga u ḓivha mani vhuḓi na vhuvhi ha kushumisele kwa zwileludzi zwa vhudavhidzani zwine vha khou zwi shumisa nda nyaga u ḓivha zwa uri hu na vhuḓi kana vhuvhi ndi khou ambiswa nga maanḓa ngauri zwi a itea nṋe nda wana uri kha musi khezwi ndi khou nyaga u shumisa zwithu ona ndi khou shumisa kana ndi khou dzhena nga u amba vhaṅwe nga u si yavhuḓi khou ita sa tsumbuka zwezwo nda nyaga u ḓivha vhuḓi na vhuvhi uri kana zwi a swika hone zwa dzhenisa khakhathini na kana ndi zwine zwa tou ḓa na zwivhuya fhedzina nda ndi mphara mulipo dimbanyika dzarani mirinzini mixed the DJ vha ḓo thetshelesa radio na tshifhinga mbo ḓi ita 4 minute ndi vha kha vhare vhutahe khedzo mbudziso nga mbiri ri ḓo vhuya ri tshi dzi fhindula kha tshumelo no maṱhe thoma ra fhira ngafha masheleni a u fhaṱa dzirumu dza u hirisa vhuponi ha dziḓoroboni gasi for real ndi mbekanyamaitele ya Gauteng Partnership Fund ine ya ṋea thuso ya masheleni kha vhane vha miḓi i re vhuponi ha dziḓoroboni ngei Gauteng uri vha kone u fhaṱa dzirumu dzino farea dza u hirisa dzharaṱani dzavho
u wana mafhungo nga vhuḓalo kha vha emaile kasiforreal@gpf.org.za kana vha founele 011 685 6600 kana vha dalele gpf.org.za. gpf i vha ṋea thuso uri vha kone u ḓiitela masheleni nga u hirisa ekasi. gpf ndi zhenedzi ḽa tshumelo ya muhasho wa zwa kudzulele wa Gauteng. I want to assure the women and the children of South Africa that our criminal justice system will remain focused on gender-based violence cases and that we can expect more arrests and more prosecutions against perpetrators to follow. The perpetrators of violence against women and children must receive sentences that are fit for the horrific crimes that they commit. Khalilo na zwiito zwa u tambudzwa ha muthu muṅwe na muṅwe. Phalaphala FM. Phalaphala FM. Rinanu misi yote. Rodigeda. Ka Phalaphala FM. Yatahe minete ndi wakhawa raya tahe mthiriswa para FM Namusi richero zura nene Ndivhuwo Muhanelwa ne aba muṅwali wa bugu K The Influencers Code uno khopfi hapa ndi une ra khou gudiswa zwoṱhe uri kono pfesesa uri na ri itisani ei tshelede yange kha zweludzi zwa vhudavhidzani khamzeri sa tuya phanḓa na mbuso mbili thi dzine richero dzi vhea tsathu kwamiwaho mara ndi kuvhona iṅwe hafha noni I ḓi tovha comment ino kubva kha Khuliso KD are hoyo ndi ene mungana wanga ara mishumo yanu ndi ya vhudisa nga maanḓesa isani phanḓa no shumesa Jennifer konana ni Kelvin ndi uyo nomba na ma celebrity na akadzi life na ri ḓo ḽi lavhelesa ḽo nori ni vha ni khou amba navho zwa kumana kha thomengedzela mbuso mbili yo thoma yo ri tshelede itiswani kha Facebook and zwi ḓo tovha zwa umela murahu henengei u tea u vha okay uri u ḓiwane u khou badeliwa u tea u vha u na dzi video u songo posta zwinepe a iti arali u songo posta zwinepe kana u tshi tou ḓi postela zwithu wo tou zwi ṅwala so u tou vha u na video ine vhathu vha ḓo i vhona vha i vhone vha tshi vhonesa u ḓo swika nahone u ḓo meeta na dzi criteria dza hone zori u nga apply for uri u kone u vha part ya program o ya mbekanyamushumo so ina requirement u tou vhona vhatevheli vha 10,000 and then havha na minutes ye ya vhoniwa so dzi video zote ze wa ziposta minutes yone ito vha 600,000 nga ḓuvha nga ṅwedzi like zote overall yo tangana zote uri u meet so wo thoma day 1 and then zwa swika kha maybe kha ḓuvha la vhu ḓivha la 100 vha ita tshifhinga tshi la vha tshi ṱanganyisa tshoṱhe tshi swika 600,000 minutes then wa kona u ita so ndi video and then u apply and then izwi u posta zwi ḓo tou vha automatic na dzi ad dzi ḓo sumbedza henefha so tshelede i bva kha dzi ad dzine dza vha dzi khou tamba video yawe i khou tamba zwi ḓi nga YouTube nazwo mara zwino za Facebook ndi zwiṱuku because ndi dzi reels hedzi dzi videos pfufhi so nga mphapo vhugai khamusi zwi bva khona kha uri vhathu ndi vhangana vhu vhona 1 million views a to vhanzhi maybe and badela nga dollar so ri khomba vhugai so maybe $100 okay ari sedza uri $100 ndi vhugai $100 $100 times 18 maybe something like 1.8 okay wa ḓi kona u renga tshisevho wa ḓi kona u tshila ngori thi ndi video nthihi mara u tou uri upenji usaimi so ndi mushumo mara songo ḓo ita uri bvulena vha sedza navho uri i hani na content ya hone uri ive na dzi ad so na zwine wa amba azwi zwino vhathu vha vho zwipfa hepfu sa ḓivhelekana azwi muthu masheleni kha ri gidimeleka ya vhuvhili vhuḓi na vhuvhi ndi zwezwi zwo uri vhathu vha shumisa zwileludzi zwa vhudeludzani nga nḓila ine na vhone vhane vha khou ḓivhaisa nga murahu because u ḓo wana u khou dzhena u khou amba muṅwe muthu vhuvhi iwe vhathu vha tshi u vhona vha u vhona muṅwe muthu ane a si wana dzi brand nazo dzi a ṱuwa so zwi amba uri na tshelede ine i khou ḓigidimela i khou shavha so ndi reputation a ḓivhi reputation ndi mini nga Tshivenḓa so u tou vhona reputation ndi u tou uri vhuḓipfari hau kha izwi
na zwine wa amba so ndi zwezwo zwine zwi nga u tshinyadzela na mushumoni vha sedza maḓuvhano uri iwe vha khou thola una mini kha Twitter kana kha X kha Instagram wo ita mini so ri tou vha ṱhogomela badi kha zwithu zwine ra zwi dzhenisa kha social media. Kha ri ḓo lavhelesa khaedu dzine ine a ṱangana nadzo zwino ni khou shuma kha zwileludzi zwa vhudavhidzani zwa zwino nṋe khaedu yanga ndi challenge dza u tonga production so u tou uri vhathu kana mini ndo zwi fhira hezwiḽa zwo uri vhathu vha tshi amba zwithu nṋe ndi ḓo zwi dzhia nda zwi panga muhumbulo wanga wo no hulesa badi. Zwino khari thi ri khou amba na vhathu vhane matshelo vha khou yo thoma u ṱoḓa u ita masheleni kha zwileludzi zwa vhudavhidzani ndi dzifhio khaedu dzine vha khou ṱangana nadzo uri vha zwi ḓivha uri na Ndivhuwo ṱangana nayo khaedu? Hu ḓo vha na muthu ane a tou type paragraph ngafha a khou tou vhudza zwithu zwa bad nga content yau and iwe u khou dzama uri u takadze vhathu mara ene u khou nyaga u destroy zwi ḓo vha hone zwithu ende zwifune ndi part yo hula and hu ḓo vha na hune u nga si ite tshelede zwi nga dzhia na miṅwaha miṱanu naho una vhathu vhane vha u tevhelela vha vhanzhi u ita tshelede ndo zwi amba uri a sokou ḓa ngori una vhatevheli u tea uri na iwe muṋe u muthu so na zwine wa amba zwone u tea u vha hu marketing u vha u khou tou ḓimaketa iwe muṋe uri vhathu vha tshi u vhona vha re na dzi tshelede vha nyaga u investa kha iwe so it's content yone ine i tea u vha clean u songo amba zwiṅwe zwithu zwine a u zwi ḓivhi u songo sema vhathu ende vhathu vhane vha zwi ita hezwo zwo sema vhathu u tou amba vhongoho vha khou ṱoḓa thuso khulu badi because hei social media nṋe ndi zwi vhona sa tool ine muṅwe na muṅwe a nga i shumisa uri a ḓihuze nene muṋe hezwi zwa mishumo ra sa tou vha na thaidzo ngori riṋe vhane ri khou kona u ḓitakusa a khou zwi vhona. Ndi na mbuso mbili khedzi Ndivhuwo ino khou bva kha Jennifer Konanani Caven ari una musadzina Phaphana Vanessa Armispi khombulo vhudziselwa uri ono vha na muṱana o tou vhea na miṱodzi ino khou lila uri ono vha na muṱana. Thaidzo ndi uri hezwi u khou ḓi itela mishumo yawe yavhuḓi u nga si tou zwi ita u yeṱhe na Bivhili yo amba uri munna a ngo tou vha yeṱhe so u wone mufumakadzi and tshi khou ṱoḓa muṅwe o luga yeṱhe ndo takala ni khotsi a ri ḓo pfesesa uri zwini vhumba hani uri khamusi ni kone u ḓiwana na kuhumbulele kune na vha nako Namusi ni si nga ri ndo no fhambana ubva tshe nda vha khotsi ndo no fhambana nyana nga maanḓesa ri tshi khou lavhelesa zwileludzi zwa vhudavhidzani uri khamusi ni tshi posta ni tshi humbula uri ṅwananga ni no ḓo hula a ḓa zwi vhone hezwi zwithu ivhile zwino ndi vho tou zwi itela ene so na bugei ndo i ṅwala mara muthu ane ndi khou musedza ndi ṅwananga ndi ngori a tshi ḓa a kone u vhala nene a zwi shumise a songo tambula u fana na nṋe a tshi ḓa ha thu swika ndi khou amba uri a tshi tou vha a tshi vuwa a tshi vha conscious u ḓo thoma u vhala bugu ya khotsi yawe. A ri lavhelese maṅwe a mafhungo nga u tou pfufhifhadza nga u tou ṱavhanya nga maanḓesa zwe na vhe na zwiposta kha zwileludzi zwa vhudavhidzani ri vhudza uri zwa zwi khou amba uri mini ndi nazwo afho ndi ḓo zwi vhala. The goal is not to wear expensive brands but to become one. Na khou vhudza mini vhathu ndiswa Phalaphala FM kha vha ri ndi ḓolege hafha noni hu khou pfhi muhumbulo muhulwane a so ambara zwiambaro zwo ḓura fhedzi ndi uri iwe u vhe tshiambaro tsho ḓura u tea like ndi zwithu zwine ndi nḓila ntswa ya kuhumbulele ri tou uri ri tshi khou tshimbila hafha nṋe zwino ndi vhudza u pfhi no chili mukomana wanga wa amba uri vha mbidza uri god hayani Godfrey mara nṋe ndo ḓi itela dzina no chill muṅwe na muṅwe mbidza ngalo so muhumbulo muhulwane ndi uri iwe muṋe u vhe na dzina line wa ḓo ḓi itela not uri u ambare madzina a vhaṅwe vhathu u khou ya nṱha na fhasi. Social media is a tool that should be used to market yourself, business and your skills, but sadly many are being used by it. Zwileludzi zwa vhudavhidzani ndi thulusi ine ya fanela u shumiswa u anḓadza iwe muṋe kana bindu ḽau tshino khou vhavhesa ndi tsha uri zwa zwino vhunzhi ha vhathu vha vho tou shumiswa ngayo na ni khou amba uri social media zwino hu na vhathu na vhana vhane vho no tou vha vhathu ngayo in that way yori vha amba yone tshiṅwe na tshiṅwe tshine vha tshi tevhela i khou vha influencer so instead uri vhathu vha i shumise sa tshithu tshine vha ri okay nṋe ndi na so ndi nṋe uyu
ndi ḓo ita so na so kha social media zwino social media i khou tou vha change vhono tou vha social media yone vhone vhane like ya vha vhudza uri vha ite mini vha ita so vha khou control vho lose a sense of control to themselves and azwavhuḓi ari tshina tshifhinga na luthihi nga u tou pfufhifhadza ndi ufhio muledzo na nga u siya na vhathu vhoṱhe vhane vha khou thetshelesana mbekanyamushumo ane vhane vha ri nṋe mubva matshelo ndi khou thoma uyo u fhaṱa hafhaḽa kha zwileludzi zwa vhudavhidzani uri ndi kone u ḓiwana nṋe ndi tshi khou ita masheleni na vhathu vhoṱhe vhane vha khou thetshelesa muledzo une nanga vha siya nao tsho thoma nḓivho ani sokou vula Instagram na sokou posta ni tou vha na nḓivho nṋe ndi muthu ane ndo aluwa zwino na zwino ne nda vha hone zwino nda ndi khou tou ḓivhalela dzibugu ndi muthu ane avha nazo dzibugu nḓuni heyi a thongo tou ṅwala ndi muthu ane nda vhala nṋe na nṋe muṋe so zwoṱhe zwine ndi khou zwi amba ndi zwithu zwe nda zwi guda na bugu heyi ndo ṅwalela vhathu uri arali a khou pfha ungari o staka ha ḓivhi uri u khou tea uri a ite mini u nayo talent u khou i vhona u a kona u imba u a kona u dzhaiva mara a zwi khou tshimbila ndi ṅwala bugu heyi ndi u ṅwalela vhathu and a zwi itei vha sa tevhelele zwine nṋe ndi khou zwi ita zwone kha social media ndi formula ndi khou livhuwa nga maanḓesa ndi vhuno kona u swika fhano ḓoni dza khasho ḓuvha na madekwana a vhuḓitheri ndi khou livhuwa nga maanḓa u vhudziwa khezwo ndi tshithu swaphala phala FM mathina mbekanyamushumo yashu ya roḓigeda utshimela ngo rali na musi nga ḽavhuraru ndi tshi khou livhuwa muthu muṅwe na muṅwe o kona u thetshelesa ino mbekanyamushumo i ḓo vha i hone inoni mbekanyamushumo kha SABC Plus kana vha ye kha Facebook kana vha ye kha YouTube vha ṱoḓe phalaphala FM roḓigeda na Ndivhuwo Muhanelwa i ḓo vha i hone kha ibugu yawe ino vhidzwa upfi The Influencers Code ine ndi hanefho ne ra vha ri tshi khou ṱuṱuwedziwa hone uri kone u ḓivha uri na ri itisani masheleni hafhaḽa kha zwithu zwa vhudavhidzani u bva kha Miss P na mubveledzi Jones Mr Lavalava kha vhe madekwana avhuḓi SABC News yo ḓiimiso i vha ḓisela mafhungo kha Phalaphala FM nga a luime lwi Alex Nechapasha ndo livhuwa vhukuma na tshifhinga ndi awara ya vhuṱahe vha thetshelesi ndi madekwana minista wa muhasho wa gwama vho Enoch Godongwana vha ri arali Transnet ya nga ṋewa masheleni